Yup. Apa yang dikatakan Big 3 anime sudah kembali dalam bentuk genre fantasi. So title ni adalah Witch Hat Atelier atau Tongariboshi no Atelier, sebuah siri fantasi dalam dia seinen, itu seinen manga yang ditulis dan dilukis oleh Shirahama Kamome. Kepada anda yang tidak tahu, Shirahama Sensei ni dia very kerja dia lah dikenali seluruh dunia juga lah, because she happens to also do illustration for western media seperti Star Wars dan tak salah saya Marvel. Some of the Star Wars comic covers macam Dr. Aphra semua tu, I've seen works by her lah. Anime ni dibikin oleh Bug Films, studio yang pernah membawa judul seperti Zom 100 and Beastie Match. I think saya pernah mention before, Bug Films ni relatively new studio lah. Studio ni kan dia orang macam dari satu studio lama dia orang buka studio baru, you know, like how Mappa came from Madhouse. So apparently lah, tak salah saya, Bug Films ni datang daripada a specific group of animators who did Komi Can't Communicate dengan studio OLM. So it's that bunch. So pada dia yang pernah tengok Zom 100, cantik kan dia punya ni. So you can figure out why this one looks really good. And dia apa pernah delay the production of this, the release of this title. So just a slight synopsis. Cerita ni essentially di dunia di mana penggunaan magic adalah sesuatu benda yang tak boleh ditengok oleh orang ramai. Magic hanya boleh di-practice by witches. Witches ni akan tolong orang kalau dia memerlukan magic untuk menolong orang sakit ke apa-apa ke, dia akan buat, tapi dia orang very careful supaya orang biasa tak nampak. Tapi ada sebab mengapa dia tu. So anyway, you watch this, Alif, kan? Yep. Witch Hat Atelier. What's your brief impression, reaksi tu ayat lah, kira reaksi lah, tak payahlah tu ayat. My reaction, to me dia macam it's like, nak compare dengan apa, I think dia macam it's a good series untuk people yang suka like magical fantasy, macam even Harry Potter fans ke apa pun, even though it's not exactly macam Harry Potter, tapi dia ada that vibe lah, macam budak ni dia nak belajar dan magic. anak murid. First season ni pun memang mostly about that, about just dia nak belajar jadi witch, even though tragedy yang membuatkan dia start belajar magic tu macam kan agak dark sebab mak dia apa. Tapi best lah cerita ni. I think besides the great animation memang lawa gila, dia punya animation quality apa semua. Tapi dia nak kata banyak fight ke apa pun tak, tapi just in general dia punya whimsical, magical, fantasy punya feeling tu ada lah. So if you like that kind of stuff, memang best. Cool. Amber, what your thoughts actually about this? Witch Hat Atelier, waktu aku mula-mula tengok ni, dia mengingatkan aku dekat Freelance sikit. Dia punya visual style dia apa semua. Ada iras Madhouse punya animation juga, tapi setahu aku the only anime yang aku tengok daripada bab filem ni actually Zom 100 je. Kan? Aku tak tengok anime lain pada studio ni. So waktu aku tengok Zom 100 tu, animation dia aku impressed, tapi tak adalah macam dia Witch Hat Atelier dia macam dia took step to another level lah. Aku tak expect dia orang boleh buat macam tu. Aku rasa aku boleh berani cakap lah, sepanjang aku tengok anime setakat ni, aku rasa ni secara visual ni paling cantik aku rasa. Not even Freelance ke apa tu, Tokyo Diaries, barang-barang Mappa ke, tak ada. Aku rasa ini paling cantik lah. Itu dari segi visual, dari segi story pun best. Aku ingat mula-mula story ni macam budak-budakan magic, budak-budak biasa je apa semua. Actually dia tak. Dia ada the darkness behind the kebudak-budakan tu kan. Kita ada macam the mystery of the Brain Hat. Brain Hat. Brain Hat punya kumpulan kan, yang Brain Hat punya orang dia jugalah yang bertanggungjawab menjadikan
apa ni yang membuat Koko ni invested dalam magic in the first place kan. Sampai dia terguna pakai magic yang tak sepatutnya boleh pakai. Ada dari situlah cerita dia berkembang. Aku macam ada karakter-karakter lain tu pun macam ada dia punya backstory dia yang agak macam nak cakap konflik dia lah. Macam agak macam siapa ni yang tu siapa Richie. Apa dia cakap dia anak Frieren dengan Himmel. Pandai. Aku tak expect karakter macam Richie tu ada backstory yang macam tu. Aku rasa setakat ni karakter Tetia tu je yang kita tak fully tak tahu lagi, tak belajar fully. lagi tak tahu lagi dia punya backstory kan. Agak kita dah tahu sikit dia memang antara karakter yang mula-mula memang benci gila ni Koko ni. Aku dah expect aku mula-mula bila Koko masuk that atelier, bila dia dah belajar bawah Kifri, bila karakter-karakter ni seorang muncul, aku macam ni trope typical anime ni. Aku rasa anime ni akan jadi biasa ni. Dia macam seorang Tetia, dia macam outgoing, lepas tu ada pula introvert macam Richie, lepas tu ada yang pula karakter yang benci banyak karakter macam aku. Macam ni trope anime biasa ni. Tapi actually it's not what we think the progress of the plot tu macam lain daripada yang lain lah. Dia bukan setakat plot cerita dia punya power pun bukan power, dia macam power system dia, magic dia pun macam agak interesting sebenarnya. Bila nak lukis pun ada dia punya cara-cara dia pun sampai ada orang buat macam dekat social media ada orang buat dia orang punya spell sendiri semua. Aku macam benda ni lah. Actually mula-mula kita tu belajar macam benda-benda simple lah, macam air, api apa semua kan. But along the way bila kita tengok lebih mendalam lagi dalam anime ni, macam benda saya magic tu boleh buat. Daripada dia spell lukis tu, waktu dia terperangkap dengan naga tu pun dia orang siapa ni Tetia create dia punya spell sendiri kan. Aku ingat apa benda spell tu. Tetia create spell sendiri. Richie pun dia suka create spell sendiri juga. So aku macam that potential untuk power system ni untuk jadi lagi besar tu memang aku looking forward for that lah. Especially magician apa ni witches yang macam Kifi, macam siapa tu member dia tu yang janggut tu. Olurugyo member voiced by Yuichi Nakamura who's everywhere. Lepas tu ada lagi bila diorang siapa ni, bila Kifi pergi dekat that secret base yang dalam bawah air tu kan. Itu pun kita tak tahu banyak lagi benda. So aku macam library tu diorang banyak tease dekat season pertama ni. So aku macam looking forward lah apa pula diorang nak tunjuk lepas ni. Sebab aku ada tengok trailer untuk second season, tengok Koko dah pakai Brim Hat-nya. Itulah pasal aku dah buat tu aku macam sini dah cepat betul progress cerita ni kan. Aku rasa season ni 12 episod kan, 12 ke 13 episod kan. 12 something like that. Dia dah pergi kat level tu kan. Macam aku ingat mula-mula diorang nak belajar magic sebab diorang pun actually magic bukannya power mana pun si Koko ni apa semua pun. Diorang mesti belajar lagi. Dia mau start. Tapi dah encounter benda-benda tu kan. So macam tapi itulah, I mean, I'll pick on a bit where you were talking about the artwork, the animation, the styles that we're showing. I think it's all bit, but the fact that Bug Films berjaya adapt the work of Shirahama punya art style from the manga, because if you look at the manga itself, the way that he does the panels is quite unconventional. Jadi probably normal untuk komik barat. Dia bukan half-fu ke apa, dia memang Japanese tapi memang dia seems to be very influenced with, you know, macam diorang buat macam as if it's like a pop-up book. And the fact that Bug Films actually uses that, I mean, for example, you can look sekarang dekat overlay tu. This is basically I just did I edited the actual opening, and then kan all those styles macam sekarang ni, all this thing dalam frame semua ni, it's so typical of a pop-up book. And I just wonder if that is why Bug Films delayed the release of this, because they wanted to make sure that it's done well. And the fact that because sekarang ni weekend ni is Anime Expo kat Los Angeles, and they had announced that yes,
there will be a season 2, tapi I don't think dia bagi tahu bila yet. And back to the characters, I think very well designed characters. Character development dia is pretty nice, and as you say, we've still got one person in the group yang kita tak tahu lagi and all that. And talking about animation, kalau anda tengok dekat if anybody who's watched this, dia ada binatang bulu-bulu yang in Japanese called fudemushi, they call it brush buddy tu kan. Sebenarnya dalam komik tu, dalam manga tu ada nampak tu. Tapi kan pasal dia comel sangat, animators dia orang macam kalau boleh dia nak bubuh dia sebanyak mana yang boleh. Dia tengah makan apple ke apa, kadang-kadang benda tu tak ada dalam manga. Dia tambah bubuh letak. Tapi itulah, I mean Alif was alluding to this as well. I mean you got your comments on walaupun dalam apa kita dah cakap pasal character building and we can see all the various things that's happening, it does feel that kita still tak tahu what's what at the moment kan. It feels a bit, we're not going anywhere. Banyak lagi questions yang remain unanswered pasal banyak and even though I think ada a few other anime this season, last season yang lagi teruk, but yang ni not bad, cuma dia for the, I think climax dia tak rasa as climactic as it should be. Not just this anime, ada a few other anime juga, tapi yeah, this we will anime talk about it in a bit. This anime not so bad, tapi okay lah sebab baru per season kan, so I mean baru 12 episode, so slowly ni, tapi so far I think pacing dia okay, cuma kalau finale lagi climactic, will been lagi impact dia lagi besar. Rasa macam cerita dia macam mendata sikit, but I do not think it's due to the quality of the story. I think it's due to the fact that we've only got 12 episodes, and pada kita yang dah jenis tak sabar yang nak jenis 2 core in one go, kan, sure tak sabar kan, but it is going somewhere and it is actually quite disturbing, shall I say, intriguing, dan orang jahat dia is kita tak tahu what the hell are they. I mean banyak dekat orang cakap Tata Kifri pun jahat in the first place, because dia pun tak very forthcoming dengan apa niat, pasal dia it does seem that dia ada something, dia macam hiding something. Dia bukanlah whether it's a grudge or whatever kan, I mean I'm not sure lah, but he does seem to know something about the Brimheads and the fact that itulah, and obviously sorry, I don't read the manga, so I don't know, tapi I feel like dia macam ada his own agenda yang he's working towards. That's why kita nampak dia macam dia the white memory of yang penjaga kedai tu, yang the old man yang jaga kedai magic. That was one of the moment in this anime yang buat aku macam wow, this is dark, macam dia ada his own agenda. Dia macam grey, dia macam I like Kifli sebab dia macam grey sikit, dia bukan macam completely baik. Like this guy, the moralist tu, moral police. Dia ada something that I don't know yet. What do you think of the OPs and EDs? I mean OP dia by Eve. Featuring Swiss from Euroshika. Featuring Swiss from Euroshika. Yeah. I quite like that title. Tapi kan Nakamura yang ending tu, something about aku tak, I hope I'm not confusing her with somebody else, but apparently dia ni macam very low key, macam kita tak tahu sangat. Aku nak cari dia punya lagu dekat Apple Music pun susah. Well, at that time lah, whether or not now dah boleh available. I think aku pernah dengar nama dia dekat Music Award Japan tahun lepas. Kalau tak silap aku dia ada menang something. Aku tak ingat benda kategori apa. Tu lah. I've not read the manga, but I have bought the Grimoire edition. Satu edition tu ada 3 volume. Kalau beli dekat Malaysia about RM250 thereabouts. Very nicely done kepada anda yang suka manga dan ingin membuat koleksi dan belum membeli lagi, because sekarang by now Witch Hat dia dah 17 jilid dah manga dia. So saya tak baca manga dia, so saya tak I think saya tak up to date dengan manga dia. But itulah just a final few comments yang macam sorry about the magic.
punya sijil tu. Macam the one thing that I quite like is that katalah macam sijil tu ada bits yang maknanya ini strength api ke apa. Kalau kau macam panjangkan sikit, api tu kuat atau angin tu laju. It's nampak benda tu macam very fluid. Which explains why a lot of dalam social media kau cakap ada orang buat their own spell because bila kau dah tahu basic dia, kau boleh buat sendiri. Tapi that's quite interesting lah. It's so interesting. And I also think kalau dia orang buat like a game macam kan it would translate well lah as a game mechanic. Macam kalau gameplay turn based ke apa, you can combine macam-macam element and sigil kan. Buat banyak combination. Right. Okay, so that was Tonggaribuchi no Atelier atau Ushat Atelier. Ada